Shuki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. UMDC joka mulai konstituensi bak Teibor lang pathau hakan ru turik lalingkat arajar pausan ulapha egasithi enok kam kumudkhot jong NPP Shu State President jong NPP Meghalaya State Unit ubak Preston Tensong but hakan joka poru la resign kumu executive member jong Khasi Hills Autonomous District Council daga ba IT egasithi enok kamru hau chief executive member ubak penyat sing sim Kadiga jingmi no jong bak Teibor lang pathau nega NPP kalong hadin bagi Paidbah nong Kershan dang hakini gi keniat sngi klebat ha yu bak Teibor ban mi no nega NPP bat banyak hun yak election MDC haga nega kenti na mulai konstituensi kum kertong independent. Tukar meeting ke bang ni hal tu si sejan akan jinglong meeting tu Southrick nega yang tu Paidbah ki nong Kershan ki jonga bagi Paidbah nong mulai ki lah Ongenga bang ada ban ile independent no tinga burom yang raja itu ki Paidbah markumbang lakren ki Paidbah kilo holor sambaro kena kalian cungang sim negara itu sih bangan len no kum kertong simat jadi kapor awan ban submit ya kan resignation juga sti ekam no cungang kum executive member bat ban wengru ya lejong nak isi nak benta kan ni ke bangan Pyndem ke ba nalakular Paidbah ke benda kata dia panduan nak dia buat benda pasti siap presiden juga Meghalaya State NPP siapa Preston Tensong ya kaba ngalai lu kambaro ke bangabat hak pok seng NPP lalu bangalong kum presiden juga Shuki ngalai kam media in charge Shuki ngalai kam kita gitu di tam di bala bencana ngapa mentasing lah ada pasti siapa presiden mengalai kam NPP apply yang jom balong tukar primary membership juga NPP. Hi yang ini berkata kompetitif kebuar di Paidbah pensiun Paidbah peniang. Mak nanti nang ni nak kalian juga kanung nung bentar ke bangasim negara lah tang apa ketang lu Paidbah urang ibit enga bangan long nomi kemat jong mulai konsensi lah tadi ke bentar ke bang hamad simrai ke bentar bangan le antar konsensi ngan akara jong Paidbah bangan buat bangan ko ke bang Paidbah tak ada ko ke ba